Zaburi ya 110 Angunga Yobu ya 23 sura 23 za Yobu abo cha Yobu 23 umurongo 8 turarangiza umurongo w'10 Gitabo cha Yobu 23 umurongo 8 turangiza umurongo w'10 hanyuma tuje kwisura ya 24 ico gitabo soma umurongo wa mbere. Amen. Musome mu izina rya Yesu. Biravuze ngo dore nigira imbere ariko ntihari nasubiza inyuma kayibura mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuze yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibone ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze k'izahabu. Amen. Sura ya 24 umurongo wa mbere. Ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose niki gituma abayi batareba iminsi yayo. Amen. Bwana tukiwe. Mbere ndashima Imana iduhaye umunsi urimo amahoro gaho twinezerwe kandi duterane. Bwana tukiwe. Ubundi kandi ndashima Imana kongera kubana namwe. Imana ihimbaze. Ubundi ndashima Imana ko twanezerewe. Bwana tukiwe. Akundi twogira nta nibindi abantu gukora kandi ni byiza ko abantu banezerwa ariko nyine ndibice gahunda. Bwana tukiwe. Umunezero uri mu Kristo tuzushira saho tujye kukamurira usigana n'undi bunezerwe ahandi hanze cyangwa iwawe cyangwa n'ahandi wiherereye. Bwana tukiwe. Ndashima Imana kuba Murenge. Amen. Abari basanzwe Murenge ibozumva. Mwebwe nimozumva. Kandi impamvu shimye nuko guhungabana kose nagiraga wagarika umutima kose nagiraga hari Murenge warangijwe no kuri Murenge. Bwana tukiwe. Ndabona ko nta muntu kuri isi numwe tunganya amahoro y'umutima kuba hano jewe ibyo bandi bavuga ngo birakomeye abandi bakavuga ngo bimeze gutyo jewe na amahoro gusa mu mutima uko ndi Murenge. Bwana tukiwe. Imana yaduhaye Murenge ishimwe. Imana yanze ko iwacu hashira ishimwe. Imana yanze ko ubwoko bwacu bushira ishimwe. Bwana tukiwe. Imana ko mugihe akiriho abana nagutya batavuye iwacu batishwe impunzi ngo bahindure izina yo kwitwa Abanyamurenge amaze ngo bitwe impunzi ariko kwitwa impunzi ni nuko mutabizi bamugenda gusa ngo bapokeje ifu ngo bagize gute ngwiriya ngo bagize gute ariko guhindura izina ukitwa impunzi umuvu mukomeye. Ndashima Imana ko mutari impunzi. Kuva ku mugogo kaje ku muranzo ndaga ruguhunga nibo bungi kuva mu gihugu nibo bungi. Ndashima Imana. Kindi shima Imana nimba mucumva neza nimba mucumva nabi ndazenya mugani wajyatangazwa ati nimba ryakizwa neza cyangwa nimba ryakizwa nabi ariko je gihaze tangaza nazavuga ati yuko turabarwa muri paruwasi turima bose turima bazotengerwa wazitije umwe tutaraba giserire yiwanyu
ijambo ryo gushima Imana biragoye kumva, ariko ndarishima kuko ikintu cyubakitse umutima wanjye. Abajenesi baratishe, abajenesi badusamburira, abajenesi batunyaga. So bimeze. Ndashima Imana ko bakoze kugira ngo dutahe. Iyo abapfurero badatwika imihano, ni ukuri kose nta nzira nubonye gusa. Aba basore bose bari aha nta n'umwe utaje. Imurenge kiho kubaswe batasamuka, ariko uko banasuzuma mu bihumbi 2003 hashize nk'imyaka 10 n'ingahe ni 17 Imana yaratubwiye turimo dusenga, yaratubwira ngo kukizwa no ku mugogo ngo azosha amavuati. Muzi vuati ni imodoka ngufi z'ikizungu zari imihanda ya kaburimbo, siyo cyane umuhanda w'igitaka bene ibintu yo guhanurisha. Mu bihumbi 2003 Imana yavuga ngo kukiziba ku ndonda apana cyo mu Minembwe no ku mugogo ngo azosha amavuati. None yo nabagiriye tambona abantu babagenda intambara saraba kavuga ngo ese rya jambo ni Imana yarivuze cyangwa none ko abantu bashita. Ndashima Imana ko abanyamurenge banze kumvira Imana, abapfurero bakayumvira kugira ngo isezerano ry'Imana ritazoza. Bwana sifiwe. Iyo abapfurero batumvira Imana ngo bikubite ku mutima ngo bumve ko botumara twari kubaho. Iki Imana yavuze yanze ko tozimwe n'abanyamurenge ngo bazimye terase y'Imana yavuze. Igumura abapfurero irabwe ngo bikubite ku mutima muri benshi murakomeye, ubunyamurenge busigaye mu guce hejuru. Amaze iki Imana yari yavuze umurenge gisisirira, amaze bayumvira bazi ko bagiye gukora ibanezeza, naho bagiye kwinjira mu mugambi, kuzuza umugambi w'Imana kugira ngo abana b'umurenge bataha twongere kubaka umurenge. Abahungu bari aha batarashaka bazoshakira, ufite umugeni iriya guma muza hano hazoca imihanda, hano mamona tusengera mu matongo hahiye, hazongera haba umuhana musha, haba imihana misha kandi imeze neza kuko Imana yakunze kubibaho kugira ngo tubaho. Ndashimina ariko umwe nohagejwe nande gute mwobuze mwese mugashira. Iyo batasenga mwoshize nta muntu n'umwuga, ariko iyi niyo nzira Imana yaciye abonye ko ariyo nziza kugira ngo isoze icyo yavuze, mutazoyihema cyangwa ngo muyituke cyangwa muvuge ngo yavuze ndahi. Iyo bangariye amenye ngo bujuje Imana yagambiye. Bwana sifiwe. Shimira Imana kabisa. Yo jambo ndandishima mu gitondo nkashima nimugoroba wo tuganire nkashima, umvugishije umbaje amakuru akaba aryo mbanza kuko niryo njegwe gisimye ngira amahoro mfite uyu munsi. Niryo rituma mbana na bene wacu, niryo rituma mbiwacu. Bwana sifiwe. Andi hose si wacu ni handa bacu ni bana. Usarire ibintu bize bisanzwe bikamenyerwa. Okukizira. Asi kukizira. Ndashima Imana ko azongera akababata. Kera kukiziba na Muranza na za Mugogo habaga amakorari yuzuyemo abakobwa n'abahungu bazi kuririmba, imihana iri mu rusaku, ibintu bikomeye. Nitegereje ndareba nibuka iminsi ya kera, ariko menye neza ko Imana izongera kubaka. Kandi mbabwire rero kuba hano kwayo sigushingire ku bantu, ushingire ku isumba zose. Imbaraga zanyu nini zihagarare mu kwizera Imana apana kwizera abantu. Bwana sifiwe. Amen. Natekereza ko tuganira ibintu
natekereje ko tuganira kubera ko nasanze Imana ishobora kwihisha umuntu muri we mukaba muri kumwe ariko mvuyibone kandi ikurimo. Tanga Imana yo kwihisha umuntu hafi yiwe ntabimenye ntabitahure akagira ngo Imana yarahagutse yaramara. Tekereza ko twoganira Imana mugihe wanasishije. Amen. Twasomye amagambo ya Yobu. Amakuru yo muraya ngo yari umukirana. Wanasishije. Amen. Ngoboke Satani irana ikiganiro n'Imana. Ko birizivuga? Ngo Imana irabaza Satani ngo Satani we wiriwe. Ni wiriya mwisi yonza nirwa nzerera. Aho kuza wiriwe guzerera iyo wazerere iyo wiriwe. Nta muntu wanje wabonye wipfa yo. Kinamubonye. Aho wamubonye gute? Kabonye ko ari umugabo mwiza ukiranuka. Satani abwira Imana ati naje mfite ibintu afite n'abana afite. Nta muntu uzoba nkawe. Imana yamubwiye ngo ikikwemeza ko atari ibintu hagarariyeho. Ati ngiriye bijane n'abana be bajanye. Satani akukumva mu gitondo kimwe umushumba yazayingira ati ngamiya ziragiye atari sibirenga atabana bashize undi iti inka ziranyazwe nguko bimeze. Ibintu byose mu gitondo kimwe barabika abana babika ingamiya babika intama babika inka babika ibintu zose kandi umuntu akavuga ngo nijeje nyine cyitse kwicuma abandi bose ibindi bose n'abandi bashumba bose banyagamwe n'inka. Satani ngomba kubirangiza Imana yamumaza ngo ese Satani wasubiye kubona Yobu ko nyuma yo kumwicira abana nyuma yo kumunyaga ibintu ko ari wawundi wanatuzi wamusangira kuri kigisho wobukiri wawundi nyuma y'iki wobukiri wawundi. Satani aravuga ati nabikuyeho ariko umubiri uriya mugabo agira nta muntu wese utowurimbana nta utogishiyeri kuri wo wamuhaye umubiri mwiza nta utowusamarira n'umubiri genda ujanye umubiri wa Yobu uramuzi. Bwana tuziwe. Babwire rero Imana mugihe Bwana tuziwe. Yobu yabaye mu gihe cy'ubutunzi ariko Yobu yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo jewe ngo nticara mu muhanda ngo nisharaga mu muhanda abasore bakubise isoko ngo bakaza bakitembera ngo nisharaga mu muhanda nishara mu muhanda ngo nafata ijambo ngo abagabo bazi kuvuga ngo ururimi rwabo rugafata n'urusenge rwose. Aravuga ngo iyo nibutse mu minsi ya kera ngo Uwiteka akingeze ngo ibisare byiwe ngo bikasukamo amavuta ngo isogiye ngo intambwe zanjye ngo zari zaranyuzwe. Bona tuzi icyo gihe iyo byakivuze kandi arimo akivuga arimo kwibiki kandi icyo gihe ntiyazabona kiriya kintu. Bona tuzi mugituye se mwaza mu ndakiro mukaya mukama amasa mugacunda mukagira gute abandi bakanga gutizanya mwari mu bizuka kubizoke bamwe barumanga abandi basomera mwari mu zikora. Imana yari muri izayisha mu abatazi gutabura cyo bitaho aravuga gusoge ngo abana banje gusoge ngo nara amavi ngo yabasuku ngo nari ururimi rw'ikirari ngo nari amaso y'Haleluya. Bwana tuzi ibyo biyengo bari bihe munesi Yobu yari mu ngaza byuka aha yari yibuka ayishimisha cyo rero yadafite
Bwana kukupe. Amen. Maana muki. Igi. Ndabita umuntu. Yikuta kumuti. Igi ndabita umuntu abo murenga. Niko bazavuga ngo mugabo sigageza mu mirongo itatu. Wakayiza. Igi cyo tumugabo yigisa. Agashimira. Igi ndabita umugore ahenga amanota akamye umuti. Atarabirushye. Akarego kubana. Igi cyo tumuntu umugabo yitoto. Umugore yitoto. Igi cyo tumuntu agira amasimwe akazukurura. Kweli. Igi cyo tumuntu atama akibagiza. Bwana sisi. Mubiri wawe umaze kurwara. Ibihe birahinduka. Bwana sisi. Ibihe birahinduka. Amajana. Imana izayisha mu gihe cyiza ikagutunga iki kwama mu wishima igihe cyiza gituma umuntu atekereza ko Imana itakibaza igihe cyotuma utizera ko izobwiye izosohoka igihe cyotuma wemera ukemera ibyo utakwemera iyo usomye Bibiliya Dawidi ngo Sawuli aramuhiga kandi muzi historia ya Dawidi uri Imana yabwiye Samuel igihe Sawuli ku ngoma yenda mu rugo rwa Isayi n'ibikira umuhungu wa Isayi muzi uko byagenze ndika Dawidi ukeye Dawidi yisha Goliya aratona ibwami ukeye ibihe birahinduka bamuhiga yarazi Imana yavuze cyagiye cyose Imana yavuze bigeze aravuga ngo ibi bintu yana gutanimikishwe ari kwica Goliya kwete bageza mu gitondo bakamuriza nimugoroba bakisha mu gitano bakamusangamo arwahunga iyo yishe Goliya doti umusabo w'uyu doti umukamisha kutari vororanje ndashaka kubabwira ngo bibarangaza ahubwo bikuremo amasomo iki gihe bikuremo amasomo ko hari ikindi gihe mutabayeho mumenye ko na nyuma y'iki hari ibindi bisanzwe bisabwa hari umuririmbyi warinze aravuga ngo ariko ngubije ngo twika kumare ibihe twika kumare ndaraga ibi twika kumare ndaraga z'umutima yo bya binyuze ibihe byari tumugora n'ibikuba kama kwivunganya kubu ibihe byo tumugabo yigumanye muri yo yarishimagwe mu gitondo arishima ni mugoroba ingazapfuye abana bashize ingambiya zagiye inzu zose bitakira umubiri warwaye yishimagura agakeba yagira gutya hata ngo akabeshibishura umugore aramwitegeza aravuga ngo ngwa ndetse ayi iyo mana wayitusiba ibyo ndashindura n'umwanya kera ari basigu bizima nari yarakoresha ibi siba imbaraga z'umutima ibi birabera amasomo birabera icyigisho ibi mumenye ko bishimiye ikigiye cyo gusenya kigiye cyo kujya mumenye ko bishiki kuko ikigiye gusenya cyari gishishwa no kudasenya ariko ibi bikaba imbaraga z'umutima yo amaze gushuti ziyo bajyanye yagiye abagabo batwe maze baramutora ngo baraza bakora amafungo baragese ngo bakoze amafungo bajyana iruhande rwe amaze rero ngo reka tugari
basa umakazavuga akikuza akavuga saya yose urugukiranirwa n'amafuti yo urishinga icyo gihe yo yazavuga ngo hinga nipinga ku minzani urene mazarebe ngo kandi bisanga natese wenda kagasaruye karavuga gusa ko arumukirano amazara mwegera abahungu abagabo bazi kuvuga bari sutuze ngo baramwegera amaze baramusarika baramwereka bamwereka ko aramwe mafuti bamwereka koko izo yizera atari so baramubwira ngo habe n'abamarika b'Imana byose wasiganswe we yo uwo mu nzu y'ubwonko tomese ubwonko kuravuga ngo ibihe biza bituma abandi bakudekurasha abandi bakagucamura abandi bakaguca intege bakakubwira ngo ntibishoboka ibyo wagiyemo sibyo inzira wakoresha siyo ibihe biza bikura umukristo ku ijambo agafata izindi nzira agasinzira yari arimo agafata izindi ariko ibihe bikabamara imbaraga zose yehova amaze kugucahira arabashina kumbe yego imana izana yihisha umuntu iyo bashaka urubanza arazimura nababwiye ngo ibihe zose iyo bazimurira imana iyo bazimurira imana akavuga ngo uburibwe wanzereje wanze kukuraho iyo bakazavuga ngo n'umunsi ngo nyirasamida ngo yaba yaravuyemo asaba iryo shoro ngo yaramusemo yaravuga arabaye imishima ntabwo arabivuma aravuga iyo baravugisha ibihe birika kuvugisha birika kumara imbaraga z'umutima yo baravuga arasimbura ubwibona ngo baravuga ati njyewe yaba mbonye umugabo neza ukuri uzi gucurubana amaze ngo murane n'Imana ishobora gusa murane nayo uhagarare neza dushaka abagabo batukize ageze kwesha Imana kuvura ndayishaka bamose ndabona uburibwe mfite ndashaka Imana ngo nyibaze neza cyangwa nigito bitana gisabumveho arikashuza nibaze bose bikubituma uyu muntu wanshaniga wanze kunzima ko ibihe hazotamira umugabo akishima ibihe hazotamira umugabo akibagiye kuzizarana Imana izayisha mugisha gutunga ikindi ukagira Imana yarahawe kandi Imana iraha ese kitozaza mwibaza umunsi umwana w'Imana yaramanye Imana bishi yaraho bamugaragaza agaciye agasisi bamushyira bamukubita ngo ngahe yavuga ngo ye bakamavuga ngo karahamagara Eliya nubwo banyemera ko n'umunyembaraga ati bitazajya gutabaza Eliya gatabaza Eliya abandi bakazamubwira ngo nimbura Imana ngayikora wakisha abandi none no kwishyuza Imana yaseseka ikihuza guhuza amenyo Imana izihuza amenyo ikerekerayo kandi iri iruhande rwawe ikakwihoreka bihuza amenyo ikamisa ngaho udafite mwagiranye igasa ngaho itakuzi kandi itogiye ari ikikuzi kandi kwita yakuzi imubona ibije ibi muzitondere ibi ni Imana ikwegere ku ibindi bije gusa amen ikigiye turi kitamatongo cyo kikiza ikibishimana turi hasi cyane cyo kwidegemza ariko twese tukobera idushishe bugiye tutobera yo baravuga ngo ntamukura wose ngo tukire Imana abagabo baratesha ati yobo bego yoburana Imana irasiza irakuzi amazi yayo isanga atima lazima tuwe umuntu ukita mu isara ariko kandi tubasha kuguma kamaza mu yombo ngo biya gacha kai kafina mukirezi ukakavuna kubasha ka ninde ngo bakabasha kukuza mwese wombwinzi zizigeza kumwishyura cyangwa zizira kumutu wombira hanga umwishyura cyangwa umucaho no gutomora ukazikora no mwishyura atetige naza kwimugose ikibanza kandi nani shima wowe wasubona weyo n'uyu mugabo nandasa mu bana bana biwe Imana izayifunga mu kwitsinga amase babandi batagira ubyona bakayiye
amana bagafata ibindi sawa ariko imana iri mu gihe kandi ugategereza ikindi gihe kugira ngo bona kidu ibihe bikaba imbaraga z'umutima imana iramutomatika iramutomatika namubwira ngo wowe yobo wasore simo ukayikamira abana bawe wowe sore kugira ko wasore simo kandi yazamubona ibibazo imana abagejeho yazamuka mu taxon basandi taxon z'imbere wasore simo ati wowe uzi inyamaswa zirabashanga zo zimba aravuga ati hamwe na kese kabibona yaje nayaje none niki umugore ufashe umugore utagenda zambi waruha uwo kubaza umwijima n'ikaho bibayo wabivuga kuri umugore ushaka kuruba naya yanjye n'ubuhumbi kamenya niyo zipfa n'ifite aravuga ati aho abagabo bamaze kumutegereza kandi mbere yarareba gushaka imana muri icyo gihe ushobora kuba uri gushaka imana wese akubayeho bakavuga birimo rero twasomye havuze ngo narayishatse ngo nishakira ngo iburasirazuba nishakira iburyo sinayibona ngo ngira ibumoso kuri biro yawe ariko biriya nantangaje ngo nagiye ibumoso neza ngo aho izikore kuri biro ndahagera ndakomanga nsanga idaheruka ushobora kuba aho wageza muhurira n'imana naho waragerageza ugasanga ugasanga ibisobanuro ariko imana yihitamo kandi iraho kandi igamije guhindura ibihe bihindura izo ngizo zakubana bino bihe bigatesha umurongo kigatesha hari imana nakubita ngo ngo nagiye aha ndayibuka ngo subira aha ndayibuka ngo imbere ndayibuka ngo subira inyuma ndayibuka ngera kuri kiro ngo ndayibuka barahinduka baravuga ngo ariko ndayibuka ngo izi nzira yibamo ngo nimara kungerageza ngo nzava mu rugagiza ese imana nimara kugerageza muri iki gihe nimara kugerageza muri iki gihe uzaza mu rugagiza ugasanga uhagaze ku minzani ihagaze ahantu wari uhagaze ibi bihe bibamara imbaraga z'umutima ni ibihe birimo imana iki ni igihe imana birimo ikindi kizofasha kandi kizoza nacyo kikakumara imbaraga z'umutima imana ifite imbaraga zo kuri buri natwe ijambo ry'imana amen haleluya 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 amen Yesu ashimwe Mana turari gukora